ассалому алейкум духтаро, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Иншаллоҳ ки ҳаматон хуб ҳастед. Хеле ки мебинед духтаро, влогро аз ҳамин хел коробкаҳо оғоз кардам. Мехоҳам ки ба шумо намин боромона нишонтиям. Ноя аз Москва шаварам равон кардан. ин ҳама чизҳои худамон аст. Чизе ки мо дар кор набуд дар Тоҷикистон ҳозир ашта ҳамин хел коробкаҳо задему ба мошине ки тоҷико меоянд камазо ба ҳавай равон кардан шаварам. инами 15 рӯз да омада расидак. Дар даруни стулчики Микаилҷонай либосҳои тобистонамонай, кадоме ки ҳозир ашта дар кор набуд дар ҳамин ҷай либосҳои худамай, мошинча, велосипед доштем, уна равон кардан. Ҳамашон ҳамин хел соқу саломат омада расидагиянд. ӯзи якуне ҳамаша ҷобаҷо мекунам духтаро. То охири влог ҳамроҳи мо бошед. Дар инҷо духтаро саҳар оладушки тайёр кардаистам. Тесташа тайёр кардам. Инҷа даст сковородка мондам ки гарм шавад, баъд мепазам шона. Хел ако оста оста оладушкия тайёр кардаистам. Дар ин сковородка хел сета мебурдаем. Хел сета ҳозир тайёр мешавад. Духтаро як тарафаш аллакай тайёр шуд. ҳозир вай тарафаша мондам ки тайёр шавад. ина қаша аллакай тайёр кардам духтаро. Дигараш ҳозир пухтаистам. ана дӯстони азизам, завтраки моям тайёр шуд. Оладушкиёям хел пухта шудам. Дар инҷа колбасам хел сир майда кардам. Барои Микаилҷона тайёр кардам. Ба мо иштиёи том духтаро. Агар ки шумоям хурдиста бошад, ба шумоям иштиёи том. духтаро сабаби влог накарданам якчанд рӯз инамин касал будани фарзандом ҳаст. омадагӣ монда як бор касал шудем. Ҳама касал бо нағз шудем. Бо ин хел дастошона ҳалол кардем. кӯдако боз ки нағз шудам бо инами хел касал шудагиянд. ҳозир гриппу қуртуқдарду суфа ҳамаша яке борам хел касаланд. Микаил беҳад вазбин шуд. Температура қатъи. духтур фарёд кардем. духтур омадак дидак шона. хел дору укол навистак. дида гуфт ки шамол хӯрдагиянд кӯдако. баъд якчанда уколу дору навист. мин уколо барои Микаил навистану барои Халид бошад. иқа ҳамин хел сиропҳо навист барои қуртуқош. Микаила гуфт ки қуртуқош маҳкам шудагиай. ина нигоҳ кунед ки яке ягон шаб ҳамин хел қуртуқош маҳкам шавад, нафасаш мегира гуфта дарам ҳамин хел уколоша кунед. Халиҷона бошад гуфт ки шамоли безеб хӯрдагиай. қариб монда ки пневмония шавад. амин доруя дарав гирифта битен шаки сос шава гуфта гудак бо пневмония накуненша. ҳамаш ҳамин хел харидем. ҳозир истифода бурдестем. худо ба шукр ки чанд рӯз шуд аминоя додесам шона хела сос шудагиянд, нағз шудиянд. Микаилҷона аввал якта уколи дигар навистагӣ буданд. ҳамин хел уколи беҳад вазбин укол кардем. кӯдак ҳамин хел дард меёфтак, укол месӯзондай. ҳамин хел омада хонада фақат гирия аст. аз бисёр гирия кардана хеле температура мекардак. хоб меравай, хоб мехест, температура мекард. беҳад уколи безеб будай. Микаили мода нафорид, ягон грамм мода ёрдам надод барои нағз шуданаш. ва духтурда гуфтем ки ҳамин хеле мешавад. мода бо ампицилин навистак. рафтем уколш кардем. 3 рӯз айвай укол кардагӣ будем. 2 рӯзи дигар аин кардем. ҳамин якум рӯзаша кардем. уже результат дод. кӯдак беҳад нағз шуд. дигар температура куниша баҳс кард. аҷош хест, иштиёш пайдо шуд. беҳад уколи нағз буда ҳамин ампицилин. ҳозир нами як донаи дигаш мондагиай. иншаллоҳ ки ҳамин бегоҳ рафта инашам укол мекунем. баъд уколош тамом мешаваду инамин доруошона аку метиҳем ки то ки нағз шаванд. беҳад қин аст кӯдаки майда вақти касал шавад. кӯдакотона эҳтиёт кунед. анамин Тоҷикистонда хел касали безеб омадай барои кӯдакҳо, барои калонҳо. бисёртар кӯдакҳо хел касали вазбин мешаванд. ҳамаи кӯдакҳо ҳозир касе мепурсӣ мега ки кӯдакҳом касалайн хел хонада қати ҳамин кӯдакҳо лечение карда шиште меган. барои ҳамин духтаро касе ки Тоҷикистонда ҳаст кӯдакҳои худатонро нигоҳ кунед. чӣ доруи вай ҳаст ҳамаша кунем ки кӯдакотон сос шава. беҳад қинай кӯдаки майда қатъи ҳамин хел касали безебай барои кӯдакҳо.
این 2-3 روز خیلی کسل بودم. راستی بهت زیق شدم. خواستم که ابرد نبرسی روم، لیکن خدا بشکر حاضر ساز هستند. دخترها در حق ما دعاگو باشید که تا که فرزندای من ساق و سلامت از جاشان بخیزن و مثل پیشتره شوند. اینمی همین دوروهایی که میبینید همش برای همی کودکا خریدگیم، همش همین دختر نویستگی بسیارش خودمون خریدیم برای ساز شدنشان. انشالله که ساز میشوند. شما هم در حق ما دعاگو باشید. دخترها در اینجا باشد خمیر پیتزا گرفتم. زیر خیل میمونم شکی برسه. پیتزا من با خمیر رسیده تیار میکنم. در اینجا باشد خیل چیزایی که برای پیتزا در کارای میده کردگیم همش تیار موندم که خمیرم برسه و همش بگیرم تیار کنم. در اینجا از سیره یا تیارکه میگذرانم. اینا دخترها خمیرای مایم رسیدن. خیلی کولا کدومشون از یکو تیارشون میکنم. یک تا پیتزا هلاکه دخوفکده موندم. این دیوم پیتزایی اینش هم از تیار کردگیم دخوفکده میمونم تا کیشم پزه. اینا دخترها یک پیتزای ما تیار شده. اینش برای بچه قیسنگل ما تیار کردم. وای پمیدار نمیخورده یا به پمیدار میخواد تیار کردیم. اینش باشد سیوم پیتزای ما. اینش هم میخواد تیار کردیم. اینش کلبسه کپچونی کتی کردیم و پمیدار. اینا دخترها پیتزای ما تیار شده. اینی دویم شای یا بسیسی که تیار کردگی بودم. بهت ملایمه که کواکه که خوش را آمدگی. شما هم تیار کنید دخترها. با خمیر رسیده بهت پیتزای خوش رو میبیاید. کواکی ملایمی خوش رو میبیاید. خوردنش هم پریدنی است. این پیتزای سیوم بوده. اینش هم بهت پیتزای خوش رو آمدگی است. تعریف کردن خوردن بهت خرسند شدم. در اینجا با شما خیر خوش میکنم دخترها. خیر تا ولاگ های آینده. خدا یار و مددگارتان باشد. در کجای باشد نباشد خدا جان ساق و سلامت باشد.